Vladimir tu بخيراتي دنگ امریکا و واشنگتن. گلک سپاس سر من. Vladimir از دخوازم به رفشا مروایی دست بکم یعنی دمها نها ورو رفشا کردین سوریه چوایه چی دکاری بیشی؟ ولا أنا جي صفقاري جي داغركاري ترك لأفرين بو 2 سال جبري ترك داغركاري أفرين بو روشا أفرين تدزاني جبري أفرين زيادتر كرد بو بس أنا عرب بونه يعني جبو قالك خلقي إدلب خلقي غوتا وخلقي دين هاتين أفرينه وأنا جي سركاني جي وتل أبيض جي أنا جي روشا ديموغرافي جوهرتن هنا واردوغان جي بزلال دبيجي بخواد دبيجي قلت تركيا دخوازن 1 مليون كوچبر شانش بو او روشا رما اوليه وتزاني او خلقي لتركيا كوچبري لتركي بو كوچبري سوريا زادتر 3 مليون لتركي بو او همو خلقي نا خلقي باكوري سوريا رجاوا همو خلقي شام وحلب وإدلب ونازمچه يعني خلقي أصلي يعني خلقي باكوري سوريا رجاوا تركيا بركام هو جبوا وسا هفال مظلوم جي قلت اللي هو مظلوم جبوا من قلت خطري ديموغرافي بر خطره وبراستي قصد هيزن ديمقراطي سوريا بر دترشي جبوا تركيا دخوازن او ديموغرافي باكوري سوريا جوهرتنا وره يعني از خواستم یه برسم پشتی وکشاندن هیزن آمریکی جی باکر روشت سوریه يعني تو وكي روجان تو دمك الوجه ماي ودتشوتي جي نهات رفشا يعني تكيليا كردين سوريا وواشنطن شوا دنرخينه يعني تكيليا وان شوايه يعني شو قصدي عنها والله او تكلين امريكا ويبقى وقصده بردوامه مثلا امريكا نمايا لمانبي شراقه كوباني هزن امريكا نمايا بس لباجاري يعني باجاري نيزيكا مثلا لدرزور هنا لحسكه هنا يعني بس يعني روشنا وكو جبري يعني هندكي باوري لقال امريكا هندكي ضعيف بوي جبركو امريكا تشتكي ناكن جبو ترك تاجر كاري سركاني وتل ابيض بو بس حتى أنا يعني تكلين بردوامها وأجر بشي هي تركيا وأمريكا وقصد جي هيزن وان فكشاند هيزن عسكري لسنور همو فكشاند يعني 10 كيلومتر تقريبا لكوباني جي لسرك يعني سركاني دست تركا بس يعني وكو باجاري دريك وعموده يعني وكو هيزن عسكري نمايا بس أصايش هيزن هندره يعني تدكاري بيجي أو أجر بس بجهاتية مرو دكاري بيجي والله أجر بس هنا بس هندك جار يعني تفلي هاف هنا هندك جار مثلا جبري حفتكي ترك لقال يكي تياري بتشوك أو سترة عن إيستا درون؟ يا تقريبا يعني أو يعني هندك جارجي شهر هنا بس ناوكو جبري او دخوازن هدف يك باجار بقرن بس حتى انا خطر هي تنازن بشروش داجي جبو اردوان جبري جي قوت جبو هرمكي دين يعني احتمال تركيا دخوازن ديسا كوباني اريج دكن جزيره جي اريج دكن كاس نازن يعني هفال مصدوم جي قوت يعني حتى انا خطر هي جبو جزيره وكوباني هيا بس امريكا سوز دادن جبو اگر تركيا تشتك اريج دكن امريكا يعني وكو امبارغو جبو تركيا تشيدكن بس حتى انا روشا عندكي نزل عليها كاس نازن تشاو تشيدين باشا از خوازم یه پرسم ام گلکی لسر مروایی رفش مروایی دسکنن او گلکی گرینگش خو بتایبت لی خلق لور دباری خو چوا دکن يعني اکونومیا گل لور چوایه ولا یکی پرسگریا پارا سوريا داركتيه وروشا بوري خربونه مثلا من شو كوباني يعني بازار لبازاري لسوقي يعني قالك كاس ناتشي لباس اگر مجبوره دتشين سوقي بس ناوك جبرك اوجي قالك منظمات جي لرجاوة دركتن يعني كارمان نما يجبو تركيا ريشكر اوجي منظمات هناك تترس جبو احتمال حكومات سوريا فقرن باجار بس حتى انا تشتك وكو حكومات نافقرن بس للسنور دبارزم يعني بس حتى أنا روشا بوري برخراب جبركو أولي ريا داركتيه بس حتى أنا يعني يكي قراري يكي برياري حكومتي چا بيجا رفبرية خسر يكي بريار هي جبو خلق هندكي
مثلا عبوری دپارێزن ji bo مثلا هندێک xwarin ji bo para gelek giran bûye yanî biha bûye ew xweserî hindek ji bo xelk hindekî alîkarin dikin ana yanî biryar hene ji bo alîkarin ji bo mesela petrol ji bo tiştekî dîne ji bo ana ji bo xelk pir giran bûye yanî petrol û tiştek giş giran bûye ji bo para Sûriye derketiye. Bihabûye. Baş e ez di dawî de ji wî ya dixwazim bipirsim yanî tu pêşaroja Kurdên Sûriye çawa dinirî tu behsa hikûmeta Sûriyê jî kir yanî wê tekliyekê di nav wan de çêbe li hevkirinekê çêbe di pêşarojî de tu çi dikarî bêjî li ser wî ya? Wala kes nazan li pêşaroja de çawa bû ji ber ku ana tevlî hev bû yanî Rûs hat, Amerîka hat, hêzin Amerîka jî kes sed û sed nazin ji ber ku heta ana wekû ji bo erbî dibêjî întîfak nebû legel hikûmetê Sûriye ew mecbûr e yekî yanî çivîn legel hikûmetê Sûrî çêkin ji bo ew xweseriye û qesede hesede ew qarîvî berdewam dike bes heta ana hikûmetê Sûriye dibêje got kabul nake yanî wekû xweserî û qesede qarîvî berdewam dike ew naxwaze yekî heremî taybet heye li Sûriye bes îhtimal Rûs dikarin hindekî zax dikin bes ji fikrê min heta ana yanî rewşê pir nezilale ji bo tiştekî resmî tune bû ne wekû mesela li Kurdistan herem heta ana li kanûn Kurdistan herem resmî ye bes heta ana li Bakurê Sûriye Rojava ew xweserî ne resmî ye ji bo Yani nasnameyê Kurdan neyê nas kirin? Wêr dixwaz ne wekû herem ne resmî ye ere ji ber ku mesela ew jî çivînê Cenef heye çivînê Astana heye yanî Kurd ne têr bûn yanî enkeset tevliye bûn bes wekû mesede û qesede tevliye nebû ew ji bo Rojava xetar e bes îhtimal yanî mesela şansî îhtimal Amerîka dibêje baş e ew jî mesede jî warin konferansê Cinêv yanî bes tu dizanî yanî Tirkiye jî pir zax dikin û hikûmetê Sûrî jî zax dikin eger tiştekî întîfak nebûye zehmet e. Zehmet e. Gelekî spas dikin ji bo beşdarbûna te. Serçava ser min. Spas. Gelek spas.